Epa lagunok ongi etorri txapelen kanalera eta oraingo honetan joko berri bat dakarkizuet kanalera. Espero dut joko hau ikusteko aukera izango duzuela, arazorik izan ezean jarri zuen komentarioak behan. Eta esan beharra dauka dela joko ezberdin bat, Assassin's Creed burukoak, kasu honetan izango litzateke Assassin's Creed Chronicles Txinan, eta egingo dugu partidatxo berri bat, beraz, aurrera goaz. Ja, bueno, aurrera. Egoera normala. The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Bueno, ikusten duzuen moduan abentura hau bide antzekoa da, beraz jarraituko dugu. Time to get out of this cage. Itxaron, ez duzu ezer dagoela hor. Bueno, diru desetz, beraz guazen gora. Vale. Kontrol makurtzeko. Salto egiteko, gainetik. Eta berriro kontrol azpitik pasatzeko. 嗯，是谁？站在那里别动！拜托不要！等等。Vale. 我等等会把狗放出来咬人。Mira. Vale. Horren beste aldaketa hori, lehen esan dizudana. 怎么回事啊？哪里？ Eta gorantza. Goazen aurrera. Ja, bueno.
Bera. Nire gora goaz. A ber, ez da ohikoa den Assassin's Creed, baina joko izatez dago bat ere gaizki. Vale, agurtu berriro. Hemen salto. Hemen berriz ere salto paregabea. Gora, 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 gora. Eta beste aldera salto. Vale. Bazen pizkanaka. Eta ematen du zenbait puntu eskutatzea lortzen badugu eta bar. Eta hori nahiko ondo dago. Vale. 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 Zisiltasun oso garrantzitsua da ikusten zuen moduan joko honetan. Vale. Eta bagoaz pizkanaka aurrera. Zikutera. Orduan. 这趟巡逻真是平静。 Hartzen dugu C, erantzen dugu gurekin. Eta horra batatzen dugu. Hemen egiten dugu berdina. A ver. 怎么回事啊？是谁？入侵者！ Ari gaituzte, berriro. Pero bueno. Bai, eta orain. Horra.有敌人！ Kaka. A ver, berriro.
Vale. Good to have you back, my friend. Vale, bazen gora. Benetan berriro hemen. Ya, bueno. Ezin da kendu. Joder. Vale, una goaz. Vale. Good to have you back, my friend. Venga ya. A ver. Vale. Vale. Good to have you back, my friend. Vale. Vale, beste aldera. Vale, bagoaz. Vale. Ah！ 别再靠近了。Ahora.
Gora berriro. Ahora. Ahora. 随时保持警戒。而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会罩你，也别忘了罩我。随时保持警戒。而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会罩你，也别忘了罩我。随时保持警戒。而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会罩你，也别忘了罩我。 Vale. A little distraction could help me here. Ah! 这里没人。 站住！有入侵者！ Vale, a ver, relax. A ver. Vale, uste dut aquí dela nola egin.
My revenge can begin now. Time to test your sword skills. Prepare to defend yourself. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Yes, that's it. This time when you block, perform a rollover. Perfect. This tactic is also good to escape from combat. Attack this enemy. Show me how you strike with your sword. Good. Standard attacks are quick, but they deal little damage. Strike the enemy harder than that. Excellent. Heavy attacks deal more damage. See? The enemy is now weakened. Finish him. Good. Keep going. 注意！来人呐！嘿，哈，哈，这里！嘿，啊！ Well done, Shao Jun. Your training is complete for now. Ah, vale. Vamos hondo. Hola. Hola. A Berrero. A ver. Vale. 我跟你说了，我根本不知道什么刺客。 Qué bueno. Guasen. Vale. Oh, no.
Stay here. I'll get the key and get you out of there. Vale, bazen gora. A ver.敌，站住！Caca. No voy a hacerlo nada. Here is the key. Escape when you can. 祝福你，刺客。Vale.
祝福你，刺客。Ay. A ver. A ver. A ver. Your men did not capture me, Galfin. I Hala. allowed myself to be caught. I was exactly where I wanted to be. Close enough to kill you. Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Bueno. Bueno, laguna, gau izan da den, ez dut gustoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago. Agur.